Бүгін 27 февраль. Біз клубневый бегонияларыбызды пикировканы баштадық. Бұл біздің бегониялар өлі чоң, 15 сантиметргече диаметрі болады. Картошкасы бар. Көп жылдық болып саналады. Себебі картошкасын алып қойып, ерте жазда қайра ошол эле картошканы айдаса қайра гүлдей берет. Махровый кабаты көп жана розага окшоп гүлдөйт. Тамырлары жакшы өсүптүр. Бизде өңү көп. Ак, сары, розовый, бордовый, кызыл, оранжевый расцветкалары көп жана микс бар. Биз бегонияларыбызды пикировка жасай баштадык. Клубневый бегонияларыбызды эгип жатабыз. Тамырлары жакшы.